أصفخ عشوائي يعني یک جاران یک تباري من از خود شرقی دا از جارك تاني بريندار بو دكتور محمد عارف علي بويرن 10 سالان بري دينا برياخواه كل قال هجمه رجل بيزيشكان بريار دار لكوباني بمينين وبرينداران درمان بكن دكتور علي دبيجا بيشاوية مروفاهي دي منن در بدريا خلق كوباني هيشت او بمينه و شهر نيزيكي باجير دبو هنتري باجير دبو حركو شهيدو بريندار فرقون يعني بطيبتي بريندار حركو تا بريندارك ددي وقت كنت دقيش سجنتا ددي تختار هنا نخاشخانه هي مورال ضاوي وجبلي مورال يجي طب اركو خرا دبي اركو خي يعني تندرستي وتختوري وبيشكي تبدا اركو خرا دبي دكتور علي كوبخوا دي صالة 2016 دا جيجري سي بي جبر إيرشن داعش در بدري كوباني ببو كيلين هري بإيش دما إيرشا داعش لسر كوباني دينا زمان غافاكو مالباتا خوا جهان دا سينور تركي وهولدا كوفاجرا وبركا خوا رابع المهم داوي من قنعرت ترين داك وانه ون لفر بن فرهار از فاجرم اسكي هوالي خو تخطر بركب او لحظات تورم او قيزو براي من سر مدا غريا مدس ديا خراموسا نولكو بحثيكو ام خاطركي بايش او كده منكم مخابرتا بشتيكو جمار ريكت اج بريشان اج غريا چکدارن داعش پشتی کنترل کرنا پارێزگاها ڕقەیە و دەستخستنە چەکên گران ji destê rejîma Sûrî wê demê di 16 Eylûna 2014 da êrişa Kobaniyê kir û piştî dorpêşkirina bajêr di 6 meha cotmehê derbasî navçeya bajêr bûn. Dr. Elî dibêje şervanên Kurd berxwedaniyên mezin dikirin. Lêkînbûna çekan tax bi tax ewşinda vegeriyan. Lê ti carî hêviya serkeftinê winda nedikir. كواليسيون نتويت كوتشيبو ضد داعش وده سبيكر دربين لداعش خصتن اوجي مورالك داما اد ديان يعني بشتيكو بيشمرجا درباس بون اوجي هين هيفي ممزن كرن كوي كوباني ناكافي Li vê şûnê ku ser sînorê Tirkiye dikeve û cihê wan a dawî bû ku rêveberiya sivîl û pêzîşk li wir diman çekdarên Daişê bê tangeke bombakirî êrîş kirin. Dr. Elî dibêje ew û ekîpa xwe tiştek nebûn. Lê aliyekî avahî li ser karmendên rêveberiya sivîl hate rûxandin ku birayê wî jî di nav dabû. هوالي مازقرتم جو كذا درفي داعش تقيبه ده مجو مجيدا جيرو جو خالد وقتا مجو خالد هوالي مجي مرو ريفيو خاطر فهم كركو انه از نكو بسكر از ريفيو ما في بناتي از هيفي ابي سكين من الخيلت از دقرمه حتى مو بانكر مدي دنجي ويهات اللي ما فقرات يعني از شوي شغل مرتاح فهم كرساغه بس دنجي خوي بنالين بو يعني Li piştî sed û sû çar rojan û piştî ew qas êş û metirsî ji vir li ser kaşê Miştenûrê çîroka hêvî û rojên nû bi rêzgarkirina Kobanî dest pê bû. هاتن زحمتي كما هاتن جبر كل ري نظن سرمترس يعني انا ككسمه سيفيل ام هاتن نزهاتن اللي بيسبي سكين المواني كوباني نهاري جبن بيشي حياة داوي حياة ريك داري جي حياة آلي كوميتي دست بير كين لسر مشتنور هوال راد كنا وشغلين از كتنا باورا که براستی کوبانی رزگار Kobanî di encama wê êrişê da sedî heftê ji avahiyên wê hatibûn rûxandin. Lê careke din ji nû ve hate avakirin û hin taxê nû jî çêbûn. Piştî van salan Dr. Muhammed Arif Elî dibêje ku hîna ew dibin gef û êrişên Tirkî de dijîn û ew nizane ku dê siba jî li Kobanî be an jî nû ve legel kes û nasên xwe derbider bibe. Ridwan Bêzar, Dengê Amerîka, Kobanî.